Ajde, deco, silazite! Idem. Ajdemo u učionicu. Idemo. Ti da začekamo Sunshine. Hajde, Sunshine. Ajoj, spao mi se. Složit ćemo čas. Ajde bre. Idemo. Idemo. Jao. Jao, pala sam. Ja podigla se klupa. Ja kako mi je smešno. Joj, dobro je na mjestu. Ti nisi normalna. Hajde sad. Stvarno nisam. Dobro. Dobar dan, učiteljice. Dobar dan. Dobar dan, učiteljice. Dobar dan. Imamo pismeni srskog, delim redom. Prvo, Cici, dolazimo. Amalija. Sunshine. Jack. Mark. Dobro, sada radite. Imate 30 minuta. Učiteljice, imam jedno pitanje. Da. Kad idemo na ekskurziju? Mi smo... Pa zbog ekskurzije su nam skraćeni časovi, a idemo maja, sad je trenutno april, tako da ću ti raditi test. A ti, Amalija, ne bulje u mene tako! Dobro, neću buljiti. Znači, da li si završila? Ne. Ali ja Imam još jesam! jedno pitanje. Koje? Radila sam. Dobro. Amalija, šta je, da li si završila? Da. Da, evo sad. Dobro. Cici? Gotova. Jack? Gotova. Ti, Mark? Dobro. Svi ste znači završili. Da. Sada da pregledam. Amalija! Dolazi ovamo. 5 sa ogromnim minusom. Da. Cici, dolazi ovamo. 5 sa velikim minusom. Prepisivala si! Nisam, ali evo da jesam. Dobro. Jack. Čista petica! Nikakve sreće, niti radovanje. Pa, obično se radam na malom odmoru, tako da. Majmunče, što si palo? Pa znate, ja sam tako padnem od smejanja, pa zato je završila. Dobro, dođi, nema smejanja! Dobro. Ti si dobio 5 minus. Mali minus. Sunshine, isto čista petica, čestito. Dobro. Da li ste zadovoljni? Svi ste dobili petice. Pa, da, ali većina od nas. 5 minuse. Da. Dobro. Mali odmor.